सोनसड्यार पावसात कोयराचे उदक रस्त्यार येवन थंय एक्सिडंट जाताले। अंदू थंय ड्रेनेज कवर्स प्लेटी घाल्यात। अंदू एक्सिडंट जावचे ना। प्लेटी खंय रेजिनाल्डान आपल्या खर्चांतल्यान दिल्यात। All the truck, all the wet garbage, so that illicit liquid, it falls everything sokal pada toita. So every year we have this problem of all the water which is there of coming down and going on the road and people falling on the road. But it was me who took up the issue with municipality for the last 6 months to put up one trap here. So municipality put up one trap here. Still after putting one trap here, the water is still coming down. So I got one trap myself done, and I told them, you just construct, I will give you a trap and put another trap here. So whatever water that will be coming here will be going inside this drain. लोकांनी रस्त्यार कोयर उडोवचो न्ही। सगळ्या गजालींक पंचायतीक दोष दिवपाची गरज ना। लोक उडयताय ते आमले लोक उडयताय एक एकदां हांव कितले सांगताय तांकां उडयनाक पूण आयकत नाही ते माणसां आसा पंचायतीन मुवमेंट करपा जाता नो डावट बट आय डोंट नो वेदर टू ब्लेम देम ऑर नॉट फायनली लोकांक उडोवपा येना न्ही मेगा प्रोजेक्टांक परवानगी दितना पंचायतींनी विचार करचो रेजिनाल्डाचो सल्लो। प्रोजेक्ट कसलो येता व्हडलो I exactly don't know. They say that it is a project of some shops and some flats. तो प्रोजेक्ट पडे घालतात त्या मनशान म्हाका अजून देखो मेळ्ळो ना टिल टुडे अजून देखो मेळ्ळो ना। प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे।